دما خوش ببینرین هجا ایرو 13 ایلون 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یعنی سرانسری جهان رودان مهور بدن جاری کردن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوهر پیشکش بکن. برای جاری کردن دما خوش ببینرین هجا ایروژی امیج لیبیای دست بکنش برکو کاراستا خوازی یا کل لیبیای رودایی هم روژاوا ولات و هم جی بویا روژاوا که سرکیال سرانسری جهانی لیبیای جمارا کسین کو جبر باهوس و لهیا کو رودایی جانا خوش دزای لسرانسری ولات جهشت نیزی 10,000 لآلیه کردن جی پشتی ویرانیا کو پیک خاطی حکومتا لیبیای جاره کردن هم پشتوانی جوالات انجیران و هم جی جناب نتوی خواست. دکراستا لحیه لیبیای ده ویرانیکی مزن پیک هات. لباجار درنایه بصدان جنازه لگورستانان هاتن و شارتن. بداية وفي كل مؤتمر صحفي بكل ظهور إعلامي نترحم على أرواح الشهداء. وزارت کارین نافخویه حکومت راگهاند حتانها بهتری 5300 کسی جان خوش دستایه. لگوری نوچیین ده چپمانیا جهان ده بلاو ده بن افجمار 6000 در باز کریه. يعني الشخص اللي بعيد عن أي واقع بردفکی هیواسور لیبیای توفیق الشکری راگهاند سی تاخین باجیر به تمامی ویران بونه و 20,000 کس کوچ بربونه. سرویس لزگین و ریزگار کرنی یا لیبیای راگهاندن دو دناوا روژه ده 2300 کسان جیانا خوش دستانه. پرانیاوان دگورین کومی ده هاتنه و شارتنه. لباجار درنایه جبر بارانا دجوار دو بنداوین مزن هلوشیان و باجار بیویرانیه کی مزن را روبروما. لگوری آگاهیان بهتری 7,000 کس بریندار بونه و 5,000 کس جیوندانه. سازین حکومتی راگهاندن کل سرانسری ولیت 10,000 کسان جیانا خوش دستانه. لی اوشمار جالی ریخستنین سربخواه نهاتن پشت راست کرنه. بربرسکی ریوبریا باجار درنا روشا باجیر وکا کراست نرخاند و گوت. پیوستیا باجیر بالیکاری ناو نتوی و ناو دولتی هیا. او بارانا دجوار آکول لیبیای بارینا هری زیده یاد 40 سالین داویده بو. باجار پر آوی درنا که نفوساوی نیزی 100,000 کسا 900 کیلومتر لروشلاتی پایتخت طرابلسیه. نهاجی او باجار بالتمامی دناوا فلاکت دیه و لبند آلیکاریا لزگینه. حتی انها گلک ولاتان آلیکاریا لزگین پیشکش کرنه و تیمین ریزگار کرنه شاندن. وزیران نافخوی آلمانیای نانسی ویزر راگهاند او جبو لیبیای آلیکارین لزگین دشینن. بله هر الفاسیشی روشا کش بر ارتحج پیک هاتی همانه یا لیبیایی زیادتر آنگو کمتره لفاسیشی خباتن جبو خلاص کردن رزگار کردن و هر وها آلیکاری گهاندنا مقدوران در روشا پنجمین دشی دوام کرد لی هر کو روش در باز دبه ایدی هیویا درخواستنا کسی دبن کاولان ده کمتر دبه حتی نها لگوری دانه انفرمی جمارا کسی مری 2,900 در باز کریه. اکیب جبو که خواه بگیهنین کسین دبن خرابیانده لحرمین که ارتش لی باندور بونه خباتین خواه دومینن. وسا خویادی که که شینین حرمی که ارتش لی باندور بونه جه بجداری خباتین لی گرین ارزگار کرنه بونه.
وینین هن فاسین کل دروی ولات دجین به آلیکاریا ده وسایتین خوده تینا ولاتی خو روحی هفگرتن لحرمی و جندیکه. گلک وسایتین کو جه باجارین دنین فاسی آلیکاریا هل دیگرن او جبو پشتگیری تینا حرمین ارتجی. قرالی فاسی محمد ششمین جی دو سردان نخوشخانه که مارکاشی کر روشا برینداران جنیز و شوپاند او خوینده. 8 ایلون ساعت 11 ده شویده لفاسی ارتجه که به پلیا 6.8 رودا او ناوند آویجی لحرم الحوزه یا باجار مارکاشی بوم. وزارت کاری هندرین یا فاسی راگاند کو ده ارتجه ده 2901 کس مرنه او 5530 کس جی بریندار بونه. سروک روسی ولادیمیر پوتین و سروک کره باکور کیم جونگ اون داویا داوی لحاف جویان کیم جار کردن ده هفدیتین ده پشتوانی آخویا شری روسیا لدیجی اوکراینی راگاند و گوت موسکو ده شرکه لهمبری امپریالیست ده شرکه پیروز دمشین او اوی دوی شری ده لکیلا که روسیه بن لآلیه کردن جیم جه روسیه پیامین کیف خوشی هات. سروک روسیه ولادیمیر پوتین و لیدر کوریا باکور کیم جونگ اون لی وستوجنی جیویان. هر دو لیدران دمکی دریش لبر کامیریان دستین هف هجاندن. کیم جونگ اون بالکشانده سر شریل اوکرانیای و گوت. موسکووایی دست به شر پیروز کریه و دته کوشینا لدجی امپریالیزم ده امی هرتم پشتگیریه بدنوان. آژانس نوچیان روسی تا سراغهاند کو هفدیتنا پوتین و کیم نیزی 2 ساعتان دوام کرد. کیم دبشا جوینا دو آلیا کو جچپامن یره وکری ده گوت. روسیا جبو سروری و اولهی خود دست بته کوشینه کی پیروز کرد. امی هرتم پشتگیریه بدن بریارین سروک پوتین و ریوبریا روسیایی. دته کوشینا لدیجی امپریالیزم ده امی به هفره بنه. پوتین دا خویا کرن کو او جدا خویانین کیم کیف خوشن و افتشت آنی زمان. دوی ام لسر هفکاریا آبوری و مجارن مرووی با آخوین. گلک پرسن مهنه. لسر پرسا دروژوا و یا نقاش ده ورگرتن آچکان وی هبه پوتین برسوا اوی حمو مجاران با آخوین دا. بردف که کرملینی دیمیتری پیسکوف جی دیار کرکو ده هفدیدن ده یکش مجارن کوی لسر ور آخافتن هفکاریا لشکریه. بریا هفدیتنا پوتین و کیم کوریا باکور موشککی نو یا بالیستیک جرباند. ددا خویانیا سر ارکانیه یا کوریا باشور ده ها دیار کرن کو دو موشکین بالیستیک ین منزل کرد بر بروشلات و هاتن آویتن او کتن بحره. کوریا باشور جرباندنا موشک شرمزار کرد. کیم یه بریان هاتن جارکی دنیسانا ده 2019 هنده سردانا روسیای کربو اول ولادیوستوک به پوتین رجیویا بو و دمی تشته که جهودیتنا پوتین کیم یا برنامه یا نوکلری یا کوریا باکور هاتن نقاش کرن ندر نکت. بربینرین هجار افجوینا کدنا برا کیم و پوتین ده جالی واشنطن و جنیز و دهات شوپاندن لی دولتن یکبون امریکای راگهاند کو ده وقتی که کو شاندنا چکان جی پیونگیانگ بو موسکوی ده اوی لهمبری ویه که بیدن نمیرن او و تفگره که بلس پیک بینن. وزارت کار دروی امریکای راگهاند اگر کره باکور راضی به چکان بده روسیایی او دودلی نبن کو گاوین پیویست باویجن. بردرکی وزارت ماتو میلر دجوینا چپمنی ده بستوا پرسین روزنامه وانان دا. میلر ببیرخست کو هر شاندنا چکان آدنا برا کره باکور و روسیایی ده و گلک بریارین کنسای اولکاری یا نتوین یک بویی بن پی بکه
û destnîşan kir ku helwesta Amerîkaya di vê mijarê de zelal e. Derbarê serdana serokê Kureya Bakur Kim Jong-un bû Rusyayê de jî mîller got. Em ê tiştên ku diqawimin bişopînin û ger hewce bike em ê dudilî nebin ku van kesan berpirsiyar bibînin. Mîller îşaret bi daxuyaniyên berpirsên Rûsî jî kir ku dikarin bi Pyongyangê re derbarê rakirina dorpêçê li ser Kureya Bakur de gotûbêj bikin. Her wiha balkişan li ser wê yekê ku Rusya nikare bawekî yekalî cezayên Konseya Ewlekarî ya NATOyên Yekbûyî li ser Kureya Bakur rake. Wezareta Parastinê Amerîka ê li ser heman mijarê helwest diyar kir. Berdevkê Pentagonê Togeneral Patrick Ryder di daxuyaniya çapemeniya rojane de diyar kir ku hevdîtina serokê Kureya Bakur Kim û serokê Rusyayê Vladimir Putin dibe ku li ser peymana çekan be. Ryder got em dizanin ku wê hevdîtinek bêkirin. Bi qasê ku em fêm dikin di vê civînê de wê li ser danûstandina çekan pêk bê. Ryder bank li Kureya Bakur kir ku sozên xwe yê nedayîna çekan ji Rusyayê re bicih bîne, diyar kir ku ev yek wê ji bilê dirêjkirina şerên nehewce li Ukraynayê tiştek neke. Berîbînerên hêja di wextekê de ku êdî Rusya dixwaze çekên di destê xwe de hîn zêdetir bike û ji bo vê yekê ketiye tevgerê de êrişek li dijî Sivastopol ya Krimê pêk hat di encamê de du keştiyên navdar yên Rusya û 24 kes birîndar bûne. Li aliyeke din hem wextê vê yekê êrişî bendera Odêsa careke din ya Ukraynayê hate kirin, balkêşa ku ev êrişên li ser herêmên Rusyayê pêk tên ti carî ji aliyê Ukraynayê ve nagire ser xwe. Li rojdatê Ukrayna dengê çekan ranaweste. Di wextekî ku duman li ser kargeha Sivastopol bilind dibe de waliyê bajar Mikhail Razarvajayev bi telefona xwe ya desta daxive. Dêrîşa li ser keştiya Sivastopolê ya girîng a stratejîk a li Krimê ku Rusyayê 2014 bi xaka xwe ve girê dabû, du keştî hatin şewitandin. Moskowê ragihand ku di bûyerê de herêkên 24 kes birîndar bûne. Wezareta Parastiniya Rusyayê ragihand ku Kievê bi 10 mûşek û dronan êrîş pêkaniye. Wezaretê diyar kir ku 7 mûşek hatin xistin û hemû balafirên bê mirov hatine xistin. Lê tevê vî jî hin mûşekan ziyan gihan du keştiyên ku li keştiyê dihatin tamîr kirin. Rêxistina nûçena Ukraynayê rêbîsî Ukrayna ku xwe dispêre çavkanên îstixbarata leşkeriya welat ragihand ku dêrîşê de keştiyeke du keştiyên binav û deng ziyan dîtine. Dema ku Moskowayê balafirên bê mirov şandin herêma Odesaya Ukraynayê êrişa keştiyê pêk hat. Waliyê herêmê Oleh Kiper got, dêrîşan de li herêma İzmaîla Odesayê xisar li bender û binesaziya sivîlan hat kirin û 6 jê giran 3 kes birîndar bûn. Hêza Heweya Ukraynayê ragihand ku wan ji 44 balafirên bê mirov 32 ên ji cûreya şehed ku piraniya wan bi şev ber bi başûrê herêma Odesayê ve hatine şandin bêkêr kirine. Keştiya Sivastopolê ya ku keştiyên li fîloya Behra Reş lê tên tamîr kirine ji bo Rusyayê xwedî girîngeke stratejîk e. Nîvgirava Krimê 2014 ji aliyê Rusyayê ve hate kontrol kirin û bi xaka welat ve hate girêdan. Ev nîvgirav di şerê 18 mehaniyê li Ukraynayê dewam dike de gelek caran bu armanca êrîşa. Têkildarê êrîşa dawîna keştiyê ji rayedarên Ukraynayê tu daxuyanî nedan.
Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî beryanha êrişên li ser Kirimê weke armanca vegerandina herê dabû nîşandan. Lê bi tuawayî berpirsyariya êrişên bi balafirên bê mirov yên li ser Moskov û deverên dinên Rûsyayê li xwe negirtiye. Beribînerên hêja ji bo Yekîtiya Ewropayê gelek berendamên welatên berendam hene lê herî dawiyê êdî Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê von der Leyen jî got ji bo were qanetkirin ji bo van welatan divê êdî demeke diyar ker were nîşandan. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen daxaftina xwe ya salaneya rewşa Yekîtiya Ewropayê ya li Parlamenta Ewropayê de derbarê berfirehbûnê te daxuyanî da. That equal work is the same type of work a woman should be paid less. Von der Leyen da zanîn ku ew dibînin ku Ukraynaya hezîrana 2022 statûya namzedê jê re hat dayîn ji bo tevlîbûna Yekîtiya Ewropayê gavên girîng avêtiye lê diyar kir ku tiştên ku divê bên kirin hene. Violence against women. And here too, I would like that we cast Von der Leyen anî ziman ku ew dizanin ev ne rêyekê hêsan e wiha got. Endamtî li ser bingeha nirxan e ji bo vê yekê ket û rêberî hewce dike. Lê ji xwe pêşkeftinekî mezin heye. Me dît ku Ukrayna gavên mezin avêtine. Gotina von der Leyen ya ku dibêje ew paşeroja Ukrayna, Moldova û welatên Balkana Rojava di nava Yekîtiya Ewropayê de dibîne, demeke dirêj ji aliyê parlamenterên Ewropayê ve bi kêfxweşî hate pêşwazîkirin. out freedom from violence. Serokê Komîsyona Yekîtiya Ewropayê li ser namzediya Gürcistanê ya ji bo Yekîtiya Ewropayê pir hişyar bû. Von der Leyen got, ez dizanim ku perspektîfa Yekîtiya Ewropayê ji bo gelek mirovên Gürcistanê çi qas giring e. Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê Carles Michel di dawiya meha tebaxê de li Slovenyayê daxuyaniyek da û got. Divê Yekîtiya ku ji 27 endaman pêk tê heta sala 2030 amade be ku berfireh bibe. This European Parliament. Together, you said it, we made the right decisions in the last years. The decision Lê belê endam di derbarê berfirehbûnê de heya roja ku ji hêla Michel ve hatî diyarkirin xwedî fikrên cuda ne. Ji ber wê lihevkirinek pêk nehatiye. Albanya, Montenegro, Makedonyaya Bakur, Bosna û Sırbistan ji Balkana Rojava, Tirkiye, Ukrayna û Moldova ji cê xwe di lîsteya welatên berendamên Yekîtiyê de digirin. Gürcistan û Kosova welatên berendamê Yekîtiya Ewropayê ne. Ji bo ku welatek bibe endamê Yekîtiya Ewropayê, divê welatên endam bi yek dengî biryarekê bidin. For the same type of work, a woman should be paid less than a man. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê von der Leyen daxaftina xwe ya salane de got. And we must continue pushing Divê yekîtî li ser Afrikayê nêzîkatiyekê nû ya stratejîk pêş bixe. violence against women. And here too, I would like Beribînerên hêja Amerîka piştî ku cezayên li ser pereyê Îranê rakir vê carê ew hişyar kiro got divê tu van pereyan ji bo tiştên ne baş bikar neyênî û eger te bikar anî careke din ew ê van cezayan ragihîne. And your commitment to keeping our nation strong and the American people safe. Well, that's exactly what you really are doing. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê piştî rakirina cezayên li ser pereyên Îranê hişyarî da Tehranê. Amerîkayê diyar kir ku eger Tehran pereyan di armancê nebaş de bikar bîne, wê carekê din ne bi cemdînin. Working through this particular situation with the Secret Service. Washingtonê roja duşemê ragihand $6 milyar ji pereyên Îraniyên ku li Koriya Başûr hatine cemdandin wê berdin. Ew pere wê li bankên Qeterê veguhêzin hesabekî taybet. Bi vê yekê re Îran dikare pereyên xwe bigire. Li hevkirina di navbera her du welatan de di meha tebaxê de hat îmzekirin.
لگوری وی تهران دی 5 هەموڵاتیان ئەمریکیین کو گرتی بوون بەردە. ئەمریکای جی جبلی بجاویکردنا جەمداندنا پەرەین ئیرانê وی 5 گرتین ئیرانê سربەست بەردە. Iranian funds that have been held in accounts in South Korea. بەردەفکی وەزارەتە دەرڤەیە ئەمریکایê ماتیۆ میلەر ji rojnamavanan re wiha got em ê heşyar bin û xerçkirina van pereyan bişopînin. Eger hewce bike derfeta me heye em ê wan dîse bicemdînin. بله بینەرین هێژەم لەبەر دەگەیژین داویە بولتەنە خۆ دەبژین حتا سبە جارێکە دنوەرین پێشیا و ببینن دناوا خێر و خۆشیێ دە هەر شەد بەختار بن.